Reka mbasuze kandi rero ari nako nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza mwese mudahwema kudukurikirana hano kuri Bivugwe TV umunsi ku munsi ko bwije nuko bukeye. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe, nawe niba utaraduha subscribe wareba aho handitse subscribe ugakanda kuri subscribe ugakora no kunzogera uraba ukoze cyane. Ngira ngo rero mwese mwari mwabibonye ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hari gucicikana inkuru ibika urupfu rwa Karasira Aimable, aho mu by'ukuri rero urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rwatangaje ko Karasira Aimable wari umaze imyaka afungiye muri gereza ya Nyarugenge yamaze kwitaba Imana. Rero byagenze gute kugira ngo Karasira yitaba Imana? Byose reka tubirebere hamwe. Mu by'ukuri nyemerera gato cyane nubwo ari inkuru ibabaje cyane, nyemerera untize amatwi iminota mike cyane, hanyuma rero turebere hamwe inkuru iri kuvuga kuri uru rupfu rw'uyu mugabo wamaze kwitaba Imana. Mu by'ukuri ubwo yari amaze igihe kinini rero afungiye muri gereza y'Imageragere. Tudatinze duhite turebera hamwe mu by'ukuri. Ubundi uyu mugabo yitwa Karasira Aimable, akaba rero yari yarakatiwe mu mwaka w'ibihumbi 2021 icyaha cyo gupfobya ndetse no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Mata, ndetse n'ikindi cyaha cyo guteza imidugararo muri rubanda. Urukiko rero rukaba rwaraje kumukatira gufungwa igihano cy'imyaka 5. Rero ku munsi w'ejo nibwo yari butahe imyaka ye ndetse n'igihano yari amaze kugikora, ariko nyuma gato bahita batangaza ko ku munsi wo gutaha ahise yitaba Imana. Kuvuga ngo rero Karasira ubundi ubusanzwe bamaze gutangaza ko yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ikibazo cyo mu mutwe. No kuvuga ko rero muri gereza yari asanzwe afata imiti n'ubundi y'ubu burwayi bwe. Ku munsi rero wo gutaha ubwo yari yagiye ku kibuga bategererezaho abo mu muryango kugira ngo baze kubafata, nibwo yasohokanye ya miti yari asanzwe afata. Ubwo igihano cye cyari cyamaze kurangira atashye nk'abandi bose, afata ya miti yari asanzwe anywa, maze ngo anywa myinshi. Amaze kunywa myinshi, dore ko yewe iyi miti ngo iyo yamaraga kuyinywa yahitaga asinzira akaza gukanguka ashize umwanya. Nibwo rero ngo ku munsi w'ejo kwa gatatu yari butahireho yanyweye imiti myinshi maze ikaza kumugiraho ikibazo ku mubiri, ngo biza kurangira yitabye Imana. Umuyobozi mukuru w'imfungwa mu gihugu cy'u Rwanda rero ubwo yavuganaga n'itangazamakuru yatangaje ndetse anavuga ku rupfu rwa Karasira, avuga ko yamaze kwitaba Imana. Mu by'ukuri ko inkuru ari impamo, anavuga icyateye uru rupfu rwe, ariko nanone ibipimo bya muganga ntago biragera ahagaragara kugira ngo hamenyekane nyirizina icyaba cyateye urupfu rw'uyu mugabo. Mu by'ukuri wari umaze gusoza igihano cye ndetse akaba yaranatashye. Yari yafunzwe kandi igihano cye cyari cyarangiye. Ku munsi w'ejo rero nibwo amakuru yatangiye gucicikana kuri uyu munsi mu rukerera avuga ku rupfu rwa Karasira, dore ko yewe n'ejo hari bamwe bari batangiye kumenya amakuru avuga ku rupfu rwe, ariko inkuru nyamukuru yamaze kugera hanze ubwo urwego rukuru rushinzwe imfungwa rwari rumaze gutangaza ko Karasira yamaze kwitaba Imana. Ni ibintu bibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda kenshi mu muryango, dore ko Karasira yamenyekanye cyane ubwo yari ari gukora ibiganiro kuri chaîne ya YouTube, gusa nyuma yaje kugaragara ari gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ari nacyo bahereyeho bamufunga mu mwaka w'2021 ubwo igihano cye rero yari agisoje. Byaje kurangira ahise yitaba Imana ndetse mu by'ukuri igihano cyari kirangiye. Iyi nkuru irababaje cyane kandi iteye n'agahinda kenshi kuba wari usoje igihano cyawe cy'igifungo, hanyuma rero mu gutaha ugahita witaba Imana mu buryo nk'ubu butunguranye. Ari nako rero bakomeje kuvuga ko Karasira yaba yiyahuye, dore ko yewe yahise anywa imiti myinshi irengeje urugero, imiti irengeje iyo muganga yamwandikiye, bityo rero bikaza kumuviramo gushiramo umwuka nk'uko nyine byatangajwe n'urwego rukuru rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nta kundi rero iruhuko ridashira kuri Karasira, kandi ikindi dukomeze twihanganishe n'umuryango we, abasigaye bose bihangane kandi bakomeye mu isi. Niko bimera nyine, uyu munsi umuntu aravuka ariko ntabwo umuntu aba azi igihe azaviramo umwuka. Rero reka dukomeze twihanganishe umuryango mugari w'Abanyarwanda ndetse tunihanganishe abo mu muryango w'uyu mugabo wamaze kwitaba Imana wari ufite imyaka 48 y'amavuko.